waangalizi ama namna kama mjoro ndio ujiri ajali ya husiana meli kao ya wosko wajana ya tao makati anunga renda na mwananyasi mbonimo wananyasi kao waka harwa zanongozi wakauzeni msuali rijuhe namna ikao ajali ndia jana ngarujunda mu hospitali ya Funguni wakati hano mwananyasi rijuanza urambi namna kao ajali ya jiri zina yao jana hangu mihamba Ali Usufa humjini tajwa mbajini afu ajali ya jihiri rilala hata potasi rijuha rambilo wakanga sina mwananyasi ya roha honda mwali evidente ndi angamia harume bahari ya Shindini rijuha ridungu zetabu hithi zontipia leru hundu wadungana wanadamu 6 wapashia evidente ya huenda hamwali ndamu bahari ya Shindini evidente ndi angamia wanadamu 4 wahea na muo wende zao ibakisha ndi mwananyasi woi ne mwanahe do wa dispari ratuwaona tukaruma jindu wa bahari rege maplongeri ulenge hata rihundu maiti rirenge ribalia hujaiko hospitali ya Funguni ye mwana wo atampaka ndava mwana ra kabjashna ramjo habari ndo kema plongeri wareje barini juma jinduo la huona kangojo shinda wa parsema wao ukao waparihani hango harma hali namnaje hali wali ujo shinda rambe demrumshe wa manyasi ya fariki manando rashidara mona shae komanda ya bale videdi mwanda muwaili wa disparu sio henda kartuju wa bavu kaondo wakazao shawahea na mu mwanange kiwa si wa mahamini mwanange mwakiasi wa mahamiraru henda mahamine ye mzazahe harma hali mzazahe wajua ndi matwabibu walunda na imana sisira kadashna ramasudi sharka barini juma jinduo ya mwananyasi ndio masuli hanyu parsa zemba wa hifadhi shindiri vundure Croissant Rouge ya bavu ne jeshi la bavu gendarmerie no polisi rikada sinao wazima juma ufanze tabu hithi ritaenzia au shinda ritahi mwananyasi woi ukayondo ya ribo mhato ujambia je wandu ikao wandu na misafara manda yenu wazi wajindo mwananyasi na wasiona joani katjoanza ike rikalma protection ridoji hifadhi ziroza haki ndo handani ribeuhe ndongoza misafara ya barini namna hiyo wana tujuru haini tsamu hizi haunta ya mfumo ya hadisi ndaimu ngazongo jihunda haruma problemu hamandai mshindi mjweli raikao duwaro hajana ukawa mkini hao kawa banda ya horo nge mkini shao kaya wo roha haro jesala asubuhi atangiambisha nao kumjiwa Shindini wakwaje shinda wajua wakati medimu kayongo ya roha wekojwa Shindini huendelea habari manyasi wengi na takriban mahaminga waikaode ya manyasi wengi ya takriban mahamungo miraru hunda mahamungo miraru na mitano mjini za haju ya mbaji kuna mrehemu ya mlazima abalie meli ngarambilo ukawoi manyasi wa shimasiwa shahalo la Shindini ni masiwa mwalimu swali maore yandisha ukanzwani shahalo la Shindini hale makazi ya Shindini raile mdumshero wa menji Shukran mrehemu ya mlazibanu wema wangalizi hamadi na mnakao de mwaridunga lukaya ajali enda na ujiria wandukao warengi meli aenda amamadzi ho yomali namna ikao zozi zilwa ende wajiri ajali yo ijiri wandu wajusiwa ende na jundu ho barini atampaka ndava wandu waparisiwa mzazi ngara mahali kaonge ho iho hospitali ya Zahaju ama hu emrume hende hafariki dunia makatiano wabaliwe maiti ujahunu hospitali abaha dujuka henda irengo ibajaju hata mpaka ndabaha mwana wa mahamira renda mahamine kajenda hende atampaka rabaha kajahundiha kajaone ama hu shao wanadamu kwa jazia hifadhi ni Croissant Rouge nani maplongeur ngobarini amwa jumbu harmara nguza haju munda tauroveni bahari kamili ili wahunde mwana huo mrujailia rimbo ya parisiwa namo mnono insha Allah yangari mzazaha banikandi yali ikomanda nano wasa wauniga kaya warohasha waheya shakwa tujugo banwaliyo Mwenyezi Mungu jojailia mwana ya parisiwa haraka insha Allah ya rehemu babahe ya mdazani. Asante marhaba menji.